Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay tiladingit dagiti agina, ada Peter ken Marka. Gapu iti ipupusay ni Don Ricardo. Gapu iti dayta, ingkariti baro abalsen natin ang papatay iti amana. Kalpasan ang naitabon ti Don. Kinasarita ni Peter tilakyen agayem na, tapno agpatulong. Iti sabali abangir, naklaat ni Doña Marga, gapu iti nakita na iti siled ti anak na. Papagayam, denggan ti toloy ti serya tayo ita alawas ana paulwan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Diyos ko, lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Nakasabot ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama. Anya ti aramiden niyo dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang iti bagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayem ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dakas ama pagteng ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka diyan disidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Un gayam. Talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga Rod, agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agi amanak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige, mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang, saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di. Daigdi matla papam tinang gisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairuam kan tumat lang. Maragsa kanak. Yamin. Nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agi amanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti plano ka. Huh? Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumbang nga ikabil mo dita imam ti hustisya gayom. Gayam. Kayat ko asyak amis mo ti mangpukaw. Iti nangutang iti biyag day di papa. Biyag ti inutang na. Isu a biyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti pan nakirangot. Wud gayam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Dasaya ta si Mangput kan Peter iho. Amom ka di ang nagdanagak. Kaputa itala ang anala daw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman nga agdandanag, no kasto maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayem ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaaddaan iti hustisya. Ti inaramid da iti daydi papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramiden yu dito rancho, Uncle Lito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter.
Manipo dita, siya kung timangi matonit na iti arancho. Kapunta sakmat at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo, ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kaputa awanan karbangam iti dayto arancho. Talaga agamrod ka, uncle. Sige, sakupan yu ti rancho, no dayta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo, ket kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita, Sumardeng ka sumanaw dita. Di mo ammo ti ibagbagam, kaputawan ammom karagiti mapaspasamak. ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyan? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng, makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan munto apagbabaw yan ti kastoy nga aramidam iti mismo akabagyam. Madula amin lang iti nga ibagbagam. Wala, panawan na kung dito'y sakbay ang makabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni angkel mo. Agyamanak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanandak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awan pambanagnak tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybayan tayon adagiti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Alya dararamidem niti solar ko si Kamarga. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho. Gapot adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kaanakam tinabatbati asa ni Kwame. Umanaw kan dito'y. Di maammo ti ibagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makitam na ito'y. Dahito iti pamanagnak, ngayon lako ti kabsat ko kanyak dahito apasat tinaga. Anya, saan po do dayta? Saan nga aramidan ni Ricardo dayta? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka? Idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yu kinikwana. Kwarta lang tinapatag. Dahita tinasakit a kinapudno, Marga. Saan po do dayta? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Uston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti ibagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nagpagpungtutan. Kaputa di mo ammo no anya ti kabaalak nga ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan day di Amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagiti muno. Impakitak lang matipeke a dokumento amang ibagbaga ngayon lako kanyak kampay ide
Day di Ricardo kapsat ko day ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Anya ti ko nam. Apay ko mamadlaw na. Kat impaaramid ko nga rod akas legal. Kan kaslapun-pudno na giti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pit? Boss, Talagi din. Agsagana kayon kadagiti kakaduam. Aday paramid ko kada kayo. Tiyak kayat nga dalaped. Iti pananggamgam ko iti dahi ti pasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. uun, boss. Talagaan na laing kan, Peter. Alisto ka na kasursuro ah. Panagkunak, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalag. Mabalin ka di at tulungan, nak. Ah, anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adtuyen ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kundi ti salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan no madadaal manon tagsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Eh, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin kan ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tap na makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kayat kulaang mat ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom tabibig mo si Mang. Ay, Awan na mok ka na kita salsalud-sudam. Ala, palawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, malito. Di na ko mamusmusan. Oh, Ibatam titakyag ko. oh. Masaksakitan anak. Anya timbag bagamit na diya katulong, ha? Apaya na gano'n iti salsalud-sunan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado lang awan na dakdakamat mo kan kuana. May papan itinamuam. Pero saan mapili tanak ang mangipaknikan kuana. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isang sawag iti dayta. No di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada at tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis anikwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikarkmanan kada kayo, Papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa? Kulak tupay kat. Gada ka man dito itanong day di papam iho. Mama. Kailiw ko ni Papa.
Kaya't ko amarit na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni papaging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada a tao. Agpapan kanyak, iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka? Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita? Di ka agdanag, mama. Ituloy kong tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaiso ng anak ta. Nagranggas nga minti pada at tao. Asaan amakon kontento, iti addan ken kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy day di papa. Isu arumbang ama isubli kada kami kan ni mama. Hoy! Anyater aramidam dito'y sika, Peter, ha? Oh, Nalipatam samutan, asaan yun ako kwa dahi ti arancho? awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karakla ang iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa dahi ti arancho? Kukan dahi to'y ni Buslito. Kukwami daytoy a rancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka dito'y! Kasarsarita ka may lang! Takrot! Saan pa'y nga itati panawan mo, si kaalakyan? Masapol nga isaganaak ti amin. Panya, imay nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uwan, boss. Kaslaad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kinkwana. Agsagana kakit ni. Tano agkamkam mali. Sumarunon iti amana. Anya? Maituradyo nga ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo? Bon! Boss! Kat saan langan nagkamkam mali. Di na padpadasan akong traan dagiti pagayatak. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario ken ni Peter agayem na. Kasta unay met ti panagyaman ti baro. Gaputa nakasursuro daytoy no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti maysa a plano dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakyan. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpud no lalaki. Aglingid ka na imbaga. Labanan mi dagito ang kabuksor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di natungad niya! Siyak ti manggudas kan ka! Takrot mo't kayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan dakan. Ibalod dakan ka ni Peter. Ipatulod minto lang ang tibangkay mo, iti amom. Gaputa gudasan da kamutun. Anya! Ayop kayo! Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo. Awan bibiyang mo. Diyak kayat nga ibagakan ka. Ya! Ah! Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? Awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. No makaruk-atak dito eh. Balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito si bibiyag. Anya ti kayat yu asungan ha. Patayon da kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayat yu ama-amuan kanyak ha. Asino tinangbilin kan ka? Asa nabanda kami? Awan. Siyak lang.
Ipaturong mo ti paltog mo kankwana, gayam. Kita man itatiturad mo. Ngaping paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatakak ti banga-bangam. Anya ka di ti kayat yu amamuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa na benda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kaya't na ka ngay papatay. Anya? Talaga adaks dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot ka mat kadagiti amin adako sa plano na, ha? At dapay may sa akayat ko nga klunang kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam nga rode. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayam? Di mo patayon ni Pit. At dapay pakairanudan ta kankwana. Maria, Pangasim, Peter. Di nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Serlito. Kagurak ngamin day amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti bagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kaya't kayo at tulungan. ngam apay nga ramidam tikasta. Kalaban da kami, saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diakon maanusan dagiti aramidan na kanyak. Iso kaya't kumutlang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanulok-lukwan na kami larang. Di da kan pakawanan. Un, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanyak. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakderan na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Anya pa'y lang tipadpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo itiday talinda. Hala, umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto akadi. Anya, sumardeng kan asmanaw. Talusan makaungitak manan ken ka, kat makabil ka manan. Talagamat ngamin nakastaka. Day talaang ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managing bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masaan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo kanita na yung nakpadayta panang tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos patag ko kan kakasasawang. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti patag ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabitlaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam,
Ta sino met nga iti saan amaasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastan tumet ti ugali ti matumpungak alalakay. Si Mang, no makiasawa ka tuman, kitaam dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto, akakaasi, naawatam. Wan, madam. Anya, adda iti ikutyo ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasamak da ita. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maya. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Amang ano da kayon to ti dakas. Tinasaya at pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapadda iti lugar nga awan makaamu kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para iti day ti papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Amang ano ito nagangay. Kat datamot ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita kadipay, nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya. Diyak to agsardeng. Aging gaanawaya pa'y laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kan kasano ana amuam. Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan kadagiti pulis na diya tao. Kat isudan ti makaamu. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko mamat. Danggan akiho. Kaya't ko asyak ti mangsinger iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labi ita. Kalpasan na. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisi pa'y dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim iho. Isardeng mo kumanday ta nga aramidem. Pakawanan daklangan, mama. Ngamdyak mapatgan. Day taakid-kid dawan nyo kanyak. Simang, Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. unayan na itapan nakakigtut musika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabut-buteng kayaw. Ngamin, may turedyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao simang. Nung di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa idirabi. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na tibanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimak ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumay. O niya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amom nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Sa anak ngagbaliktad, no da itati kayat yu asawon. Siguradom lang ha. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka mapalagaan ti kasom. Agyaman aknukas na. Peter, Mar.
Boss, apay ngayon paturong yu kanyak ti paltog yu. Bay andak ko mga palawag. Manil kayo ka nagiti kakadwang. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa di maysa. Isa paltugan kalayan. Pangasi ko mga boss. Di da kumamad patayon. Talagang amin anasiglat dagiging agayam. Kan maysa, adamo la kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ikan agrason. Ala, pumanaw ka iti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan boss, inakon! Pit, sa dino ka no tinaggapwam, makaungungat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Aguli magkalatan, tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. Adamanan pangibabaunan ni Sirlito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, akas talang unay ti danag mo para kanyak. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumutan dagiti aramida. Anya ti plano, Peter. Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan nga agtraidor. Amo namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't kung amin at talaga, asyak timang lepas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba inday jay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amak. Isumat lagayam timang isagmak ang kuana. Uwan nga rod. Ngam, agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagara na kun amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka laang gayong. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit din no maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensya kan gayam. Talagang amin akayat kung ti makabals kan kuana. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan bain. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kayat kalaang akasarita. Mabutbutengak ngamin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo agibalas. Mabalin ka di nga isabdan mo laang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas a mapasamak kanyak. Sumuko akton kadagiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akastoy tinarapaap mi ka ni Papa mapagbalinam? Iso pang nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papaam. Ladingitak, mama. Ngamsaanan amabawing ti pangandang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. apay gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensya lang ni mama. Sana bale, gaputagan an nadak, para kadagiti mangipat patag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasan mo't amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka lang na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasama. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak.
Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit apasurot ni Sir Lito. Adaman na napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagibalas. Nula ko mamabalin. Kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mo't kada kayo, madam. Awan tunti kadwayo, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sa baling aminan ti marikriknak. Ang mga numaisagmak tapay no agtali na agta dito eh. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Ang mga no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw apo manawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang tamanan amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom ka matakanayon. Di mon masaho ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano iho? Aamangan no. Di ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikari ka. Agan anada ka. Ngamti kayat ko. Mapan kayo pala ang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat amay ramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ijay probinsya. Sana bale. Nakasarita kun ni Nena, akasinsin ko. Isutimang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggen. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tiniliw dagiti agayam a Peter Kanmar, ni Pit apasurot ni Don Lito. Gaputa sinanubda dagito iti dalan. Kabayatan na, kastaunay apungtot ni Don Lito, tasaan nan anauray ti panagsubli ni Pit. Inaklon met ni Pit ti kinapudno kada Peter. Nga isuda tinang patay iti ama ni Peter. Kat mismo pay, ani Don Lito tinang paltog kankwana. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas anapauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isarden mo ket dinday ta planom iho. Tinasayaat, duatan apumanaw dito a lugar. Baybay-an tan dagiti sanikwata dito'y. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka ama isagmak. Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kadin. Wan, madam. Basit laang tinalak akaws ko. Tilaangan kwartak tinalak.
O sige nga, Rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam nipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itaylaang. Mapan ka nung amin iti maysa a hideout da. Isuan na pintas da ito'y agundaway. Apa naglibas da. Sige nga Rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay, nakaturog mat. Sigurado anarnekan day jayan. Gaputan na ginom sakbay ang naturog. Kasan, Pit. Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Di ako mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mo't ngagpayso, gayam. Anya nga tano. Datayo laangan ti mga pankan kwa na. Dukutan tayo ti kayat kwa sawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan bain a kriminal. Anya dayta, gayam. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat ti kas iti inaramid na iti mismo akabsat na. Mabalin mo't kit di kas na. Sige nga Rod. Planuon tayo no anya ti rumbang ang maaramid. Nalakalang gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kan ti katulong da. Awan ammo dagi jay kadagiti mapaspasamak. Di kagdanag. Planuan tayo ana imbag ti rumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaeng. Tapno saan ka ama isagmak? Wan, gayam. Kat agyamanak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kagdanag, mabiit laang ti panakisarita kan ka. Ah, sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige. Agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabit laang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie. Kayat ka akasarita, maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, auntie. Mabutengak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin, di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ang maisagmak. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyugak laangan, tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Jakla kayat ang maisagmak ti anak ko no mabalin. Ala, iyan tangay saan mo't ang matubngar ti kayat na mapasamak. Di mo nga rod baybay ang jigayam mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na. Kan pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, auntie. Jak to baybayan, tigayam ko. Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armusaryaw. Agyamanak, si Mang. Oh, amok no apay analiday ka. Agbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talangamin idirabii, gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga Rod. Sapay la ko ma.
Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay amaadaanak iti sakit ti puso iti nalaos abuteng. Ikarik, Simang. Makapanaw ta dito balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ama isagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa ti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagara na kun amang hisayang kat iti plano tayo, kadag iti kakaduham. Adday ta ka manun. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ama isagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagara na kun ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa'y laang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrombang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wandayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. Adi da makadlaw. Naimaglakit din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Pati gayam dagiti mismo at tao na nga agserserbikan kwa na kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang aroden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw a panagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartag ka na yun. Kahit anya ko may ta. Anda ka di parikot mo no ang barte ka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang iti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na ka urayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mo ka ni tapaltugan kalangan, ah? Ha? Boss. Inkasamatan day tapaltug mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dayta. Ang mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayon nan samutan. Anya, apay ko mga aramiden na tikasta. Idinto tagserserbin ni Pit kan kuana. Jakam mo, madam. Mabutbut ang akon, madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, Simang. Pumanaw tan dito'y inton rabi. Mapantay ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ijay balay. Wen, madam. Sapay la kuma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na ta ni Lito. Numamuan na apimanaw ta ijay balay. Sige nga rod, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay na, jakpay kaya timatay. Agyaman ak mama. Kaya't yumutlangan ti agawid ijay lugaryo, edi balasan kayo. Kat di na kumapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laangan ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din.
Mapan kayo ni itigayim mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan-anad kayo ditoy. Isarayo ang imbag tiri daw, apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apa nga asim ta aganad ka. Sigurado ka kadi ang nakaturugan ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado na itang. Sige nga, Rod. Sumrak tayon dita unag. Ngam, kasano nagitidat duma ka kadwayo. At dadaamin iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kun tigay tapno makastruck tayo. Makaangas akong itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon ka na, Sir Lito. Huwan si Manga. Nakapanaw tamutlaangan itikas la impyerno abalay. Maske, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen, madam. Uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't basta maisag makalatan. Diyak kaya't amay pada ka iti day di amam. Mapana kung sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dagiti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Adday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayahadak ti umasidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka ng dano kanyak? Peter, apay, sino ti ko lang umay kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika a kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka mat. Awan ang mok iti magbagam. Kasano ang nakastrek kaniti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Dahil tuwin ti kundaway mo. Saan kan ngagparigat? Gaputa nagbasak-basak na iti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po doon ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti banga-bangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Yeah! Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibabam di paltog mo, Peter. Adda pulis, kasano Inawagan na kami ti inam. Isu'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni papam. Anya? Peter, bakawanin na.
Pagkauwarin ako ba? Peter! Suburot ka na kami si tatalugod. Pakawanan na iho. Ngam siyak tinagipulong ka dagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama, Ipatpatag ka unay, anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisag makalatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mat kanya tinapasamak. Gapu taas awak pay laeng ni Lito. Oray dakas ti ugali na. Impatag kulat na. Ngam saan asigot akas jay ni Lito. Nagbalin lang akas jay. Gapo iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinabaknang na. Adayo kumaan na pasamag ti kasjay. Madam Linda, Ala si Mang. Tulungan nak ang mga sikaso para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. wen madam, mapantayong arudan. No di mga kala ko mainikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam Lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasama. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy ang nagbanagan na. Ngam uray no kasta. Nasakit lata kanyak ti kastoy ang nagbanagan na. Di naman la nailintag dagiti ado ang nagbindotan na. Sakbay apimusay. Nalabit a kastoy tinaikari ang mapasamak. Dispensaram ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo. Marika. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay la kumata ag sardangan da ito. Gaputa pimusay mata ni Manong Lito. Talaga nga agsardangan, Marga. Kat sapay la kuma, tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka, dito itanam mo. Kat sapay la kuma, tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga imbatim. Agawid tayon, madam. Makatudtudon. Ang mga numabasa kayaw katagsakit kayo pay. Sige, si Mang. Agawitan. Katsapay la ko ma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsak. Maawatan da kayo dagiti tao ang nakabasulan day di Sir Litaw. Umay kayo kit din, madam. Agarbisan. Sige nga ron. Agawitan, si Mang. Adto'y ti kape Manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatagtigagarak.
Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrek itay di opisina. Anya ka dito ibagamanang. Nakasagana ak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti Ranchoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan ti daduma. Ngam adupay dagiti masapul nga si kasuak. Kat tapno malpasan. Una kon ti Ranchoyo nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad nga inyalad idi day dilito. Agyaman ak no kasta, manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka iti makan kan basit a groceries. Pasensyakan. Gaputa day talaang mat, tinabalak a ginatang. Agyamanak, manang simang. Kaputa sarsarong karan naklat ta. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing put kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Uy, manang simang. Ikarik day ta. Agsingsing putak dito'y pagbaludan. Peter, anak ko. Si kakadingang paiso na ita. Un, mama, siyak daytoy. Nakarwara kon. Peter, Barok. Nabayag a panawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda. Naikaro kon, tinaramidak abasol. Agyaman ak tanakarwar kan, iho. Mama, bayat ti kaadak iti pagbaludan. Nakaamirisak. Asaan gayam ama iparbang ti inaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di angkel dito. Peter, Kanayon nak ngagkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda, dakal ti panagbabawig. Binaybay aklat ako ma, anay paayan iti hostisya. Ti pan nakatahinday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Isuan na ibalod ka. Dakal ti panagbabawig, mama. Auntie Linda, pakawanan da kumamat. amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo. Kas naurnos kan naragsak asang pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo akagura? Gaputa saan kayo mat nagbalin adakas kada kami. Agyaman ak ngaron no kasta, iho. Kat sapay lakuma, tadumtang tumat ti panawan. Ama pakawan mo, day di angkel mo. Naamiris ko dagitan, Auntie. Napakawan ko ni Angkal. Kat sapay lakuma, tanapakawan nakmat day di Angkal. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputa na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga rod. Kaano ti kayat yung panagrambak tayo? Iti kabiita na panawan. Ibagatamat kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damat ti agrambak, gaputa na urnosan ti amin. Sigurado day ta, mama.
Kat imbitaran tamat damar. Isudan to tikang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un mama, special dayjay. Isu ang masapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, Manang Simang. Kumusta kan? Abda ka din ni Madam Linda. Ha? Pit? Sika ka din dayta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Un Manang. Kat imayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mangawat kanyak. Gaputa may saak nga ex-convict. Kasta ka de? Sige nga rod. Sumrek ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Nga mamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kami. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan tisigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akas ti aramidem, Pit. Mamimpinsan kumahan nga agbaliw kan agnakam ka. Un, madam. Jak kayatan tagsubli jay pagbaludan. Gaputa narigat tibiyag ijay. Sige, kat sapay la kuma, taag tultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsak kan iti ayan mo ita. Gaputa nakaruaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman iti Diyos. Gaputan na pintas lata ti nagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbayak. Amok aday to iti arapapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayo nga agina. Ngam husto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asang un tayo matan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa. Agyaman nak kada kayo amin, nga imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadagiti agtultuloy a parabor na kada kami. Kat alaak matanda ito agundaway. Nga agyaman kadagiti amin at trabahador, asan apimanaw kan nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insagana mi, para kada kayo. Nagado dagiti timmabuno, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kadwan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asawa. Nagbalindan a pagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak iti nasaya at atao. Wen manang, umay kakit din taintamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga. O sige, umay ka nga rudan. Sa bagay, mariknakmeten tibisin ko. Peter, nagsublin ti sigod aranchoyo. Kaslaawan na pasamak. Gapo iti kinapintas namanin. Unarod gayam. Ket naragsakak gapo iti dayta. Patsyak anaragsakan ti amam. Gaputan na anayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Kat agyamanak iti Diyos. Gaputa di na impanubos. Anamin pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapo iti day di apasamak. Talaga anaimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita.
Tanapintas man ang tibuyan na. Oh, makapabang artirik na. Iso nga agpag na pagnata. Sige, Mar. Agpa-share ka ditoy. Aging ga iti kay kayat mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo ita alawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsabot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kinnan ko, dagiti amin asaok. Idi siyakmetten ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jak kayat dayeng agar-aram kan ka, Loisa. Saan kang agkam-kam mali amang sungbat kan ko, na? Siyak ti makiasawa manang. Apay nga sikat yagpili iti pakiasawa Apay, kayat mo dayjay a Jefferson nga artok. Uray artak ata nagagatmat. Kan nagwapo pa'y manang. An-anuam ti kinagwapo na ngay? Ni manang mat. May mayat mat ati gwapo a pakiasawaan ngam tay pangit. Ay, agtal na ka. Makisasao ak itilimpyo kan ka, Loisa. Sana kami napakibibiyangan iti kayat ko a pakiasawaan. Apay, kayat mo may tuladakken ka. 30 ti tawen mo ngam awan pa'y kaayan ayat mo. At least, awan sakit ti ulo. Kayat mo nga ron tagbakbakit abalasa. Ay naading ko, nubartag to pa'y mutlang ti pakiasawaak. Uray agbakbaketaklatan abalasang. Mabit lang, umayan. Naimbaga malam mo, Manang Marina. Awan tinaimbag amalum kanya, no day tarupam anabartag ti makita. Ha? Ni Manang Marina, mat. Adda ka din ni Loisa? Ada, ngam nakaiday ti kwarto nang agin ina na. Adda ko maitid ko kenkwana, Manang. Ala, iyag mo ta siya kon timangtad. Saan ka diya mabalina sa ka mismo timangtad, Manang? Dagulit ka mata niya. Agin ina na kunak lang arudan. Ala, iyag mo ta siyak to timangtad. Sige man lang. Ito pakitid mo tulatan na, Manang. Ala, agawid ka nga rudan. Tadyak kaya't ti makakitkita iti bartak a tao. May gayam ni Jefferson ngam dinak man lariniing matmanang. Sangwam di na bartak. Oray na bartak ni Jefferson ta saan matabastos. Nadayaw latamat a kasarsarita. Anya? Anya launay ayat ti impakpakan kan kaday di alalaki. Takas talaunay ti panangisakit mo kan kuana. Basta, ay ayatek ni Jefferson. Uray anya ti ibagbagam manang. Saan na kami ang mapaghinadayo? Sa dino ti ayan ni Loisa, nanang. Ay napan kano iti ayan ni Jefferson. Anya? Ta iso pa yan ti mangidanon iti bagina. Kat no di mumat ngamin kano kayat ani Jefferson ti umay ditoy. Kasano kat umaymet anabartak. Anak, saan mon ama isuro di kabsat mo? Bay amlat ta kuman adito'y dabalay nga agtongtong ka ni Jefferson. Takanunungan nyo ka din ni Loisa, nanang. Kayat yo ajay bartak ti pagtinagan na. Ay, uray bartak ni Jefferson. Taawan pa'y mat nadamag ko amaday ngay naramid na. Saan kit din amading aramid ti panaginom? Ay, saan mo't? Basta saan anakaro. Kan saan nga apa ti birbiro kan ti tao, anakainom. Ay basta, awan makitak anasaya at iti tao anakainom.
Mapanak ijay balay da Jefferson, taiyawid ko ni Loisa. Apay lang nga sinurot nak dito'y balay da Jefferson, manang. Agawid tan, mangibabain ka. Si kakit din ti mangidanon iti bagim. Diyak kaya ti agawid, manang. Masikuga kon kat ni Jefferson ti ama. Anya, ay nagawan lakit din ang panunot mo, Loisa. Nagpasikog ka iti may sama martak. Ay, ayatek ni Jefferson, manang. Isuti kayat ko apakiasawaan. Ay, jak amo ti sawagan ka, Loisa. Ikasar na kano ni Jefferson, manang. Ala, agawid kayo nga rod ijay balay. Tapag tutungtungan tayo ti kasaryo. Kat, awan matlaang naramidam, gayam. Ay, awan ta sinikugan na matan ti kabsat ko. Ay, masurunak ka talaga. Talagaan na in love di kabsat mo ka ni Jefferson. Noon nyakit di ati nakita na iti dayji alalaki. Kat no naggwapo mo't ngamin ni Jefferson. Oho, oray gwapo at abartak mo't. Makiasawan di ading mo. Si Kangay, kaano ka mo't ang makiasawa? Ay na friend, kasano ang makiasawa akat awan mo't boyfriend ko. Kasano, kat jay saan abartak ti birbirukam. Ay, amin samot alalaki itan kat umin-inom iti arak. O, dagbakbak taklatan abalasang. Ay sus, saan mo ama enjoy ti agbiag no kasta gayam? Manang Marina, kaya't nakakano nga isala ni Manong Luis. Asino a Luis? Dayjay man soldado kano dayjay, manang. Kasinsin ni Jefferson. Agkatawunan kayo. Jay nakasango iti lamisaan a pag-inuman? Wen, manang. Manglukluko ka kadi. Amom akagugurak ti bartak ataw. Kursunada na kangarod, manang. Ay, diya kaya. Ni manang mo't naggwapo nga ta ni Manong Luis. Uray gwapo ta bartak mo't. Saan anabartag, manang? Nakainom laang. Naggwapo nga paiso. Ngam sayang tagin inom. Timakda. Agturungan dito'y ayan ko. Ape nga yan. Agtigar-gar matan dagiti tumang ko. Ay, Marina. Ape nga among tinagan ko. Dinamag ko ka ni Luisa. Kabsat mo matgayam. Kat, aping inasitgan na. Mabalin ka di nga isala ka. Saan? Balasan ka. Saan ka di? Wan? Anya kumait na. Awan mo't siguro ti dakas na nagsala ta. Diyak kaya't ti makisala iti nabarta. Saan ka na Bartek? Nakainumat laang. Uray pa'y. Apay ka di naghatap ka. Siguro, kursunada nakman. Anya? Nagpuskul mo din tarupang? No saan nakakursunada? Nagsala ta nga rod. Please. Sige man lang. Dagulit ka. Amom ka di. Ana idumduma ti kinapintas mo. Ay na, sumardeng kan amang paspasablog kanya. Agpay ti ibang pagak. Saan tan mo, Bing? Natangan tan. Isu aprangkaan kan. Marina. Agayatan ka. Si kala ang tinakarik na iti kastoy. Saan ka kayat? Diyak kayat ti lalaki nga umin-inom iti arak. Ita panawan. At da ka di pa'y lalaki asan nga umin-inom iti ara? Apikit din nga awan. Asino? Ibagaman kanya. Sa anak pa'y anak kasapol. Saan kanton ang makasapol? Isu asyaklangan. Sikat ti. Di ayataw. Ay agtal na kami. Agmauyong ka kadi. Agmauyong agsiguro na gapukan ka. Uston, mapantan agtugaw. Okay. Kat agyaman na ka, tay manugot ka nga isalak. Diyak tumalipatan da ito nga aldaw, apan nakamamukin ka. Agtalinad ka, dito'y pusok. Anya tinagan yan ang isala kaning ka, friend? Ay, nagwapo si ka. Nagmaya, titaktakder na. Luis, soldado ka nun. Nagaram ka di kaning ka? Binulatsing na klaong. Anya binulatsing.
Gapo tadyak amo no agpaypayso ti imbagbagana. Ken uray man no agpayso. Saan kumatlaang akayat? Gapo tagin inong iti arak. Ay na, sinayang no laeng, no saan mo akayat? Bumakit ka lang aro doon, nakapilpili ka pa'y laeng. Anya ti kayat mo asawan na? Saan ka kadi amadanagan, amabakutan? Ay na friend, saan aday ta ti pakadanaga? Anya nga ro di pa kadanagam? Jay agtinagak iti bartek. Ket pag problema akto iti tong palbiyan. Anya, kumusta ka iti sidong ni Jefferson? Naragsakak manang. Uray kas dyan ni Jefferson, tanaasikaso kanya. Saan ka pa'y nga problema iti kinabartek na? Saan mat una yun nga gininom mana? Umaykan, bakit? Mga nay, nakaidasara kahon. Ni Jefferson ti para luto? Ay, uwan manang. Saan na kaya't nga gunayak dito'y balay, tamangan ka nun mabanog pati ni baby. Ha? Anya yat yar aramitan, bakit? Ay, nay, at dakamat gaya manang. Apag gusto, nakaidasara kon. Umay kayo, tamangan tayon. Si kakaditi nagluto iti daytoy Jefferson? Uwan manang. Nalaing kagayam nga gluto. Isungarod akas lamabainak nga agluto no maminsan manang. Kababain matitiluto na. Tsambalaeng manang. Awan gaya manang. Pakumustahan na ka ni San Luis. Umayto ka no agpasyar, numalpas ti misyon da. Medyo adayo ngamin tinakaidistinwan na. Kasta ka di? Jefferson, talaga ka di abarupay dayja akasinsin mo? Uwan manang, napili mo't iti babae dayjay. Awan pa'y nadamag ko nga inaram na. Mas dawak, tay di nakita na ka, kat kunana mat nakursunada na ka. Ay na, amangan no kun-kuna na lang dayjay. Ken may sa Jefferson, saan akayat ni manang Marina ti lalaki nga agin inom? Agpay sungata ti ibagbaga ni Jefferson. Kinapod nun, iso anapanak ijay balay na, takayat ko ti makangag iti damag may papankan ni Luis. Iso matlagayam asaanan ang nagpakita kanyak, tadagayam misyon da. Iso matlagayam ako na nang agtali na edak iti puso na. Agayatak ka din iti may samat abartak. Apay ako na ni Luis. Asaanan unay nga agin inom ni Jefferson. Di mabalin mat nga ta nga isardeng ni Luis ti aginom. Hi Marina, flowers for you. Luis? Apay anak input ka. Kailiwnak ka di? Tila ibagbagam. Imbag man ta nakasubli ka gaya man. Siyempre, ingkarik itibagi ka, nga uray anya ti mapaspasamak. Sublian ka, asublian. Ala, umunag ka nga rod. Tapno saan adito iti pagtungtungan ta. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak manen. Ita, kumusta ti ibagbagakan ka? Ibagbagam nga. Tay ibagbagak. Adamo ka pailaang amakita. Katagayata kon kan ka. Sinublian ka. Tapno maamuak ti sungbat mo iti ibagbagakan ka. Talagang alisto ka matan niya. Mapmapanan ti tawan, Marina. Ibayag ta ka di pa'y daytoy. Sayang ti panawan. Pues, kastoy mat ti maibagak. Sungbatan ka, numaikarim lakit di asaan kan nga aginom. Narigat ti agkari. Gaputadyak kayat amasakitan ka. Nudyak tumatungpal ti karik. Sa anak mo't abartek. Aginumaksag paminsan lang. Ipalubos mo kumamat na ita. Alang arod, bayam apanunutak pa. Saan mo na panunutan? Wan ko namon, tagkasartan. Balasang ko, anya nga men tipod no amarikrik nam. Agayatak mat nun kini Luis nanang. Ngam kasanon ti sinasaok.
Ajak kaya ti makiasawa iti Bartek. Kat saan mat nga rod abartak ni Luis? Kasano, no kantyawan dakto. Amangan no ibagada akinan ko dagiti sao. Apay ngamin ayah at ibagat ita o ti pampanunutan. Apay, isuda ayah ti makaparagsakken ka. Nanang, Ay, makikalay sa kakit dahin. Tapno saan ka nga agbakbakot abalasan. O anya, umanugot kan iti bagbagak. wanan. Kung nagtupay kat, akor sunada nakmat. Pagkunamot iti dayta. Saan ka di? Amom ka di. Nga ididamo ka ang makita. Kursunada ka. Ngam, kaslada butang kong umasidag. Sinugsugan nakla ang tikabsat mo. Isukan no ti makam mo kanyak. Anya? Isuan ako itinakam ko. Kaya't siguro matikabsat mo ang makiasawa kan. Amom ka di ajak kayat ti Bartek a lalaki? Amok. Ngam amok mo't itibagik asa anak abartek. Aginumak lang sagpaminsan. Ti amok ngamin, basta inom ti may sa lalaki, Bartekan. Saan ka madanagan? Itatay manugot kang agkalaysatan. Kisayak, ti panagin inom ko iti arak. Ita, addan dua nga anak mi kini Luis, Mr. Lonely. Ket naragsakak iti panagden nami kas agasawa. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Saan met nga amin nga umininom iti arak ket dakes ti ibanag na. Saan met maiparit ti uminom. Nulaket ta saan alabsen. Tay kunada nga ruden, amin analabas ket dakes. Ngem ket di, no maikat mo ti panagin inom mo, mas nasaysaya at manen. Ket patyak a mas naragragsak pa iti pamilyam, no maikat mon dayta abisyom. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. El Oro con Sangre! Tinapalabas at dalimbabas at ulisan itinagsardangan da binito apasat ti kabakiran apagpalabasan da iti rabi. Ditamatan tinangrugyan nila kay Uset anagistorya. Nalagip tila kay ti adu naglabasan na edi panawan ti gubat ti pagilyan. Nalagip na ti may papan iti grupo amaw awagan iti hukbalahap. Ag grupo dagiti kumong kontra iti gobyerno iti agleplepasan ti may kadwa agubat iti sangalubungan. Nagdengdengod ni Benito ket kinunana amay sangarod ni Don Esteban kadagiti politigang ganat amangad adipen kadagiti Pilipino. Napaisem nila kay Josep tamuna ti kinapudno. Kabayatan na napan ni Doña Agusta iti Villa Gabriel. Amuna talaga amasikugen ni Lolita ket nagsarsaritaan da kini Pedrita ti mabalin a mapasamak inton sumangpet ni Don Esteban. Iti sabali a pagilyan nasarakan ni Don Esteban dagiti mapa akayat na makita. Nalaus ti ragsak na gaputa si babaligi iti panagawid na. Itagagayem denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! No, sana ka, Agrilo. May sa asalang day di na imula itirabaw tinaikali a kinabak nang.
Bitan saban dati na kay kalyan dagiti balitok. Ha? Dusa agak. Oops! Nasamak ka. Kita day taapon tisalang. Amangan mo isulay ka day dinayinula. Medyo naturod kayang tipon day taa. Kastangatan ti kadakkel day di anak imula. Day ito ingatan. Por Diyos, anay ko. Kasya nag-apo. Naunag nga abot na ito'y nakatinagak. Kasano ang makitak na ito'y ngabot? Nakumutan itinapos ko aroot kan runo. Anay, nasakit isikat ko. Ay, nabluak sa amatan. Luciano! Rayatan na! Ay, uray lagal lang ugan tipukaw ko. Mga nusa ko na mangag. Nakadayudan sa nitius to. Luciano! Rayatan na! Magbinito! Ako ay ajak pa makita na po usit. Itay pa agit kita agit ilikudan tayo. Awan mo ta sa masaranan. Nay, apay ngay? Ho! Amang ano, di na tayo masurutan. Sika, ano subliyan? Sublik! Amang, agbati kayo kinimang Benito dito. Sublik na apong usit. Ay, awanin. Talaga saan ko ang makalay at daytoy. Naparot amin ang dagiti. Nauy-uy aroot. Pinadas ko ang pagkaptan ako malayat. Awanan ti nabati ang magaw at ko ang pagkaptan. Noong makalay at ko tingarab ti abot. Ay, Luciano! Arayatan da! Nakabatyan niya na po, Seth. Awan mo't ang makita ko. Ha! 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 May giant di kabalyo na. Ho! 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 Iso day tatay kabalyo na. Ayan nga na po, Seth. Agar arab mo't day ta kabalyo dita. Naparan na nga ta. Ha? Isidang pukpuk ka. Yung pagtatawadan na. Kasi na nagadaya. Hey! Hey! Agsawarak dito eh. Kita agno agad das na. Taisot isurutag. Hey! Hey! Abong usip! Abong! Sabihin mo tayan niyo! Awan mo't sumungbat. Pagkawak mo na. Apo! Sa dino tayan niyo! Asus! Ura na mabak na kita ayot dito eh. Oh! Oh! Apo musik! Ayan niyo! Oh, Diyos! Adda kayo dito, abot-abong! Ay, iyak makita na ito na abot. Iso nakinaga. Ay, apo. Di kayo makakalayat? Tayak pa'y kumaan nakakalayat mo na pagkaputak. Ah, Maniparoy kay titalay. Adan sa taling iti silita ti kabalyo nagsakaya. oo na, pong! Adda tali. Uray ti silyeta ti nagsakaya kagabalyo, kat adda tali. Mabit lang. Kaya pauwi-uyan kayo ti tali pagkaptan nyo nga muli, abong! Ay,
O Diyos, magyaman na. Unak na kanigbusan ako. Hey. Imbag na nagkauli kayo na apong. Ay na. Ganda ni pati siya, kat matlag itayan. Ay na. Nagdagsin kayo mo't gaya mapong. Delikado talaga dito yung kabakiran. No, di mo kabisado iti pagpagnaam. Anya nga minti naramid yun dito yapong. Ay, ako Ay, Luciano. Ibagak na ito ka. Alam lumabalin, di mo ibagbagay iti sa bali. Anya dayta? Ubing kapay. Mairanod ka iti dayto, no bilang. Mairanod ti buklem to a pamilyam. No ni Benito, bayamon dahi nga tao. Kinapatag kat sika. Anya nga min dayta apong. No sa anak nga agrero. Dito iti nakaikalyan, iti balito. Anya? Uy, adya balitok ngayon kali di dagiti nagkauna nga tao dito eh. May sak pa edi paspasurot. Ubingak pa edi. Iso ajak masigurado ti lugar. Apong? Iso ti laglagi pak itay. Patapok nga iti sirok day tasalang tinakaikalyan nagidian nakakahon a balitok. Nagsaya atin no datayo ti makasara kapong. Isungarod na nalagip ko itay. Ngam, anyat pagilasiyan nyo. Ape ako naya dita. Najak masigurado. Ngam may sa apatubo asalang ti inmula edi dagiti nangikali ti kahun. Inmula da iti raboti ginaburan da kinabaknang. Anya? Uy, kat amangan no isuday tanday di na imula apatubo asalang. Kasta? Kat nakatinagan nyo nga abot nga apong. Amangan no dito imot. Kat adan nakaala sa bali. Ha? Anya tiga po na nga daabot dito yung ngay apong. Amangan no adamot yung nakaunaan ng kali. Sa nagsasaon ni Luciano manikod itay. Ang panunutan ng katimbagak. Hey! Hiya! Hiya! Ya! Sa dino ti bang bingayan tayo ti karni dagitina no kanteo. Hey! Adalaki di yawid mi kadaloksiano asi di amin mayatan. Yawid mo ka amin na iti bilya, binito. Apay na! Itapang ijayan. Manaman ang ni Senyor Esteban. Tatlo makalaman mo't iti karne ti ugsakan alingo. Sige, kayo ti makan mo. Hey, dumagat tayo di pulo. Tagsasalita tayo pa eh. Sa kalteros iti bilya. Ya! Hey, bininak ko na yung pag ni Luciano. Dirumbag ang maamang ni biniko ti imbagakan ko na. Awan, agum day ta atao. Isu adi may bagay ken ko na day jay ang maamuan na. Adda ni Benito. Ay, imbag tayong santot na magladagit inukod na akabaliho. Absa! Benito! Imbag tayong sublim matladagit akabalyo. Ay, darasam kit day. Alam day to bayon. Anya tilinaon day ta. Ay, nadagsen. Oh, alawada ma. Nay. Ang mga numay batam. Ay, por Diyos. Jaksa ka ba ulan? Sikan ti mga wait. Oh, nay alo po imun aya. Eh. Ado to yung sangpet ko akarne. Karne ti ugsaken alingo an ano pan may. Kasta ka di? Ay, nagsaya atin, Benito? Ala, tulungan nak. Itapa tayo ti daduma. Tas ang putanto ni Senyor Esteban. Awan ganas ko amangan, mamam. Naimas ti pinanglutok iti insangpet ni Benito a karni ti alingo. Uray kasano ti kaimas na. Tawan na talaga ti ganas ko amangan. Kasano daytan? Kumutong ka ah. Anyan tupay ti itsuram, inton sumangpot ni senyor no kasta. Uray an-anwag. Talaga nga awan ganas ko amangan. Gagangay matkit di iti aginaw ti kasta. Agulaw kan agkakapsutat.
Imbagam ko madayta idiimay ni mamang mo. Jak kaya ta mariribukan ni mamang. Iso atsak imbaga. Iyan niya kamutan, senyorita. Sige. Panawan nak dito kwarto. Kayat ko ti matulog. Mangan ka kuma. Ipaanaw mo dayta ko, nak. Saan ka mangan? Apay di ka makauawat. Saan amangan ko nakmat? Irwar mo daytan at araon. Sige. Sikati makam mo. Saan asikati mabisinan? Di bayam? Sikamat. Daytan tula bagim ti ammom apam panunutan. Anya nga rin ti mabalin mo, no di na kaya timangan. Narigat mo't ano pilitam, kat isalsal mo itingiwat na dayta inna po, ikan naangar akarne. Ay, di ka nagungat. Tilmo naman pa'y dayta insubom sa akan tuag sao. Kababa inti kasta mairwam mo Nakapapal ka kit din? Uray ka lang pugpugson. Apay aya, apakasikuran na. May masak na rin timangan. Nakamikmiki ka ngamin, iso akasta ka. Huston, nakaadho ka manin. Mangan kamitan, di ka sumanaw, makadadaal ka itigana sa mangan. Apong, di ibagbagayo a kinabaknang. Agpaiso ka di talaga? Di ka di mamate. Mamati akmat kit di? Ay, matlagayam. Apong, amo ka din ni Don Esteban? Ay, naibagakan ko na. Kadayati atapak agapuna, isuan na gawin iji Espanya. Ha? Napukaw, ti mapangada kanyak. Nung imbagak nga igam di amana ti original akopya. No kasta, iso ti ginagara na, apong? Iwan nga ta. Iso nga urayan taas sumangkwet. Umay tulakit di ditoy. Ay, awan lat namnamae ko nga ibingayan na tatay jabak nang. Numasarakan tayo ti kinabak nang, apong? Di mo ibagbaga ti kasta. Adan tulat ta siguro siyempre datayo ti makatulong iti panang birok na. Numan tayo, mabiro ka na ya. Uray pa'y mabiro ka na ti eksakto, nakaikalayan na. Kasapulan nanto ti agkali. Makali na ya ti kunam. Unmat kit di apong? Iso nagsagana ka, Luciano. Si kanto ti alekumindak akadwana. Si kanto ti kadwami ta sigurado asyak tumot la ti paturayan na agsapol iti tao. Sige, apong. Ibagayon tulat tangarod. Idita. Senyor, simangpot ka din ni Senyor Esteban? Dandanin. Maudi na lawas ang tibulan ti masungat. Kinunana, idi amakabulan na laijay. Sumangpot ko man. Ay, wan gayam, senyor. Damag ko ang masikog ni bakit na? Wan ka no. At damang ibagbagang amangan no saan ani Senyor Esteban ti amagay sikog na. Dahita ti ditay, amo. Mangmangag kumat dahita nasao, kadagiti chismosa, iti pueblo. Kababain pa'y? No apay na sana mapukaw dagita na chismosa. Umanay lang na pagsasaritaan dadagiti saan na napinta sa maaramid iti padada na tao. Kasta tinakaugalyanda, senyor. Kas kanya, nagbalinak mat a pagsasaritaan dagiti awan maaramidan dadita. Ngam, apay ko mo? Idita. Basta sa anak nga aramid iti dakas. Namin sanak laan na ilawan. Ikagkaguma akon nga ilintag tinagkamalyak. Saan ton ang maulit pa'y? Nasaya at no kasta. Muy bien, Idita. Ngam ni Senyorita Lolita ti pakadalagak, senyor. Maasyanak kan ko, na? Kasanon no saan ani Senyor Esteban ti ama. Ay sus, delikado talaga. No agkunta ni amigo Esteban.
Sigurado na maawatan na. Maawat ni iso na isumat lang ti ama si Kog ti asawa na. Nungay kumaro ti kinaseloso na. Dahil ta tinakabut-butang. Ay, kaasin to ni senyorita no maaramid ti kasta. Ah, inak man pasyaran. Nakapsot ka una yun. Inak ayaban ni mamang mo. Ta iso ti kadwa ta amapan ijay pueblo. Ipa-check up da ka. Sige, makaamukan nga na. Rita, kada sa ngayon ni senyorita. Lokatampiri daw. Asino? Di Idita at taga-ile. Ay, adda ni Idita. Iso ti kadwa ta. Mabit lang! Umayakon! Ala, madinti tsura naman ng Pedrita. Masapul ang maipanin iti doktor. Uwan nga rod. Benito! Umaykan! Sakruyam ni senyorita ta ilugan mon iti jeep. Ipantayon iti dispensary. Anya ti mariknam, senyorita. Di mo't agsaon man ng Pedrita. Bayam, di mo kasasao. Ang mga nuad adda nga agulaw. Ay na, una yan. Iparpardas mo pa iti agpataray, Benito. Dandanita yun iti pueblo. Saan samot ang makasaon ni senyorita? Ala, senyorita, anya ti mariknam. Senyorita. Apay ngay adimot agasugan. Senyorita, agsaw ka. Naglusyawan. Senyorita, agsaw ka. Benito, pagdasampay. Ay, Diyos ko. Delikado ti kasasaad na. Partakang pa'y ti agpataray, Benito. Delikado ni senyorita. Anya ti mapasamak kinilulita. Gagayem, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Action Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uno! Con Sangre!